ya ayo ay saadan sagali balay dahabshil wal sugaay mude dahabshil way mude ya iska gawada dhaye. Hello, is this Amin Sharaf? This is our UNC officer. Ya may shagoy balay ya ayo may shagoy tibiyale may shagoy tan duga makasoyo. Hi, I'm UNCR officer John Williams. I'm looking for Amin Sharif. Ya ayo ninkan wala shagoy an makasoy ba eden baba may rabti ya kayna usu ayo igarkay mobile kala sagali ninkan wala shagoy na makasoy dhaye. ya baba ni hilu hunle dit weere hilu wala shukan sudoy le koy ko de marki wala barada yembi haysaday beero jira unina dhiway bakalay ho ad horta sidaa badoom dheegas arkoy bad yaa ganfuurka aan surunto anta nin gaala sagali kale wali koromoy makasoy ad may kadar ebiyaal koy il waranba may wa. Hello, who is this? Hi, I'm UNCN officer. My name is John Wayne. I was just talking to your father over here. He's been posted to get flight out to America, and I've been calling him many times, getting him messages, no received calls or nothing. Tell me what's going on with that. With that being said, he's ready to be deported or flight out to America. Baba ninka se make dey intas mara falay likin si de jiya ke intas mara mana misid likin si diri mobile makawa misid ka da mana muksi jiwa wayne UN likin ka balami UN mu ko wayne hada kar ka make dey mana falay ette ke dey ninka sad igarkay may falay ka may likuda balay falay milik jid America ba boyte America ba sanko boyte intas mar kar kayne si de jiya da mana wala de deyt bala ayo hoy mewe wal barat wayte ente beero ko rore ten beero kan yemba sidin dayten misid likin stration bamba de misid ka safari ko moy mude safa arake ka hawi wa ka di san ninki America had sagalay ninki America mi naftir sheba ninkan kin sagalay me ninki yone si an winyi ba me ba dai uninka si mana falay we intas mara misid dan sidiri mo ko wayne armayd arkoy dar inka gal me be do telefon shi adi hayay tan kana ya baba ad borta no ya kena hokde diski zamani bane dibe on horto igarkay ge gol ba sheegtay ar lambarka inka gal bakale inka gal lambarka inka nak su onko suk baba telefon ke diyo aragane onko suk ada diyo e hello baba telefon kan ko day may bade hello may mal gabadoyo mal ko day ba mu shi hello ninshana dai baka sai baba ya kaina dai lan su gari dirfido igarkay bakalay ad ya qibiyale ya telefon ala bada sen kana no daf ya gani ma dai kin shay ni ko dai da masit fadi adin dibtu ukta ya kaina ya ilmogan hadal dhalay ilmo ma wal yarish ka dilal ramo wa ganfurka la taagoy ar America gal sheegoy ama bahana balan ibiyale lambarku waa ko in connect bakalay igarkay ma ganfurka aan taagan bakalay ad ya kaina ya baba adin is dirfiyaasle saas me ya kaina hadhuuti an kana gaan markis lu kooday maragna kool kal sagali ahay kool kali ko kooday muda hiliga ya ka kool kana meele dhahe la ilaha illa allah muhammad sallallahu alaihi wasallam duwajmun walma kool kali sagali mobile maana la suway ku la suway mobile lambar kali suway ilo kooday adu an kana gaane ni message mi dima telephone kili ma rogoyto bisa diriftu igati tartiib ma dirfo wala tin show walma faama san duwi lak sana naga san ukta duwa wa ana in ka daf yak shukan sigeen bo ya kayna baba ne dibtay wa